Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kajing thep vote banjir yu MLA bathamai naka khatlai maurang keneng assembly constituency. Kelas dang hakpor henyo baje menstem hakeleng ki jaka thep vote. Ki kertong rengkat bat ki paj ba ki leami ban pendem yala ka kamram banjir nong mikman. Hadian bakila pendep ya kajing thep vote ki babon ki kertong ki bayakhun hakanik election chitek samoy kilapan pau ya kajing ngos kem bat kajing kermen bakin poi syakathong kajing jam. Pada nong ya ulat dari bahan hitam. Bat kita buat mu pada beki ya ini ngaruh ngapa hitam lagi kalau ada mu jadi apa ke tinggal bomskem di pajak dari sarkar NPP lu terkait faktor mulai rakyat. Mentang adon hang ni po kawin na ka polling station hang ni po snong polling hang ni po Saint Rose but hakaba ngayo banwan banyu kejat hang ni nadu menem step ngai i ka jingwan syakman jongki nong snong bakin pendep la ka kamram banjin nom ikmat ya kata ka bakidon ya kata ka hok se ka voting rights ki la ban pendep dengan so ban ningkong sha ban ai kublei yaki nong snong hani ki ba shimkhya ka bai deb kani ka bentah ka ba ar pat ka bai deb kata ka jingkeli ka ba keli hadu katno nilong tikna bangin poi sha ka thong jong jingjob oi kumbangi laju ya kren na ka por sha ka por ba news nam tam nila persyang bantre ban syakri ya kani ka constituency kum MDC but nakaliang hijongi ni Remet pat nasib ka pala ay board ba din but kumju ru ngasmo bahkan ni ka by election dan hadian bangi layo ban pendep ikitu ki meetings ki public meetings lo pair apo ki dong ba ki shnong constituency ni kata ka response na kata ka jing peni jong pat ba ya kata ka jing smo jan chingi ka khambun ban iki election ki bala dem tengai iba ngim don jing atatian se habangi la trestom in poi sha kan thong jong jing job hakni kenti ba nga kerpat u desi ki nong shnong mo in betnem ki babun ki kambu hai bor barit iba ngila persyang bantre hakini ki nyo seli snap Kipat ba kikwa ikela. Bat kacingkela kala benlong hakanu keduk por kelas pomen. Kita cikela. Kacingkela kalong ba dadak kipat ba dadak pisah kam trekam kacingkela kanwan. Henry dadak pisah ka trekam rupat kamot kacingkela kanlong dakum bai.
confident ngadon hidup don kom namar ba kawai kalong ba kajing wan jong as kan kajing kun kalong nam ta kajing en pai ba mende kajing kun prakartong te lada pai ba hi sngo snap ya ta kajing wan jong a kata katong tengah try ngam don jing ru em namar bang aklamun ya kun nu kandidat dengan ni kun nam ta kajing kawai kalong ba kat sebang ilek ban ya lak election kalong ba ka compare hi kan kajing lek jungi namar kajing lek jong ni ba red adul bot ban mangang lek ban pinso thu ta ya kajing koridor jong tu bot hi namar ba haduk menta long kibru tempat dan tante kata jing so thu haduk don put ruba iong ba don haduk don put ba damai pisam ni tebut kalau ke ba susi kan halor tanong rem tingi niya ke juk upor ke awareness juk upor ngelip nyalap election kenang ba ba unang sutu susu namar ba ni bana kapor jing ngelap election kalau metan kata ba inspen bi di skim lan inspen bi dak bisa ni katai rengile halor kanong rem baskem kalau kata ba ibu ya katong kata kajingnya teli jong pat ba jong beri nyu trap sai sempat teta kata long kani kajing lek juni pat ba ki accept tes tenat long wabun ki meeting ini kita bun ngimdai ba arrange dan regular udon lekat ban ngi bat ki pat ba ki pediang dan ruput ba hadu arbje le bicir ki gru bidang khot tinggi bat sulong makadik protokol jong ta government ngut ban lek dan re long hadu kata kajing jong ki pat ba kan dia long ba kajing dan jong ba del bot we priu na ba la ya kun ma la kun da yap nak mentaban kentiu 6 sen pa di gri bujai brio dengan iba kadon good response na kaliang